Портер чыккан жылы 2011, объем 2.5, коробка механика, баасы 500 000 сом. Кеми бар. Yani bir işte kam oldu. Портер чыккан жылы 2003, объем 2.6, расход 8.9, коробка механик. Баасы 415 000 сом. Портер чыккан жылы 2004, объем 2.6, коробка механик, баасы 500 000 сом. Портер чыккан жылы 2007, объем 2.5, расход 9, коробка механик, баасы 550 000 сом. Портер чыккан жылы 2006, 2002, объем 2.6, расход 7, коробка механик, баасы 350 000 сом. Портер чыккан жылы 2008, объем 2.5, расход 7, коробка механик, баасы $9,000. Портер чыккан жылы 2003, объем 2.5, расход 8, коробка механик, баасы 450 000 сом. Портер чыккан жылы 2001, объем 2.5, расход 8.9, баасы 350 000 сом. Портер чыккан жылы 2003, объем 2.6, расход 8.9, баасы 450 000 сом.